Motivation vibes in kusase uye futhi uMduduzi wakashabangu. Ngibonge nje ukuthi uchoose le channel, ngibonga ukuthi uthi yazini ake ngiphinde ngizobukela imotivation. Namhlanje ake ngikhulume nje ngerejection. Yazi there comes a time elifeini la khona une sure yokuthi uyitholile ipurpose yakho noma uyitholile igift yakho noma sewuyazi manje ukuthi ufuna ukwenzani empilweni. And once wayithola ube sewuyibamba lento manje kumele ngabe uyayenza and bese ugijima nayo. Yazi mawusuqala sewugijima nayo sewuyenza, I'm telling you ngeke kuvele nje kube into yokuthi uyovela uwine overnight. Akubikho lula but it is possible. And leyo nto leyo osuku uyitholile, leyo purpose yakho, idea sewuyiqala sewuyenza, hayi ukuthi usuke mhlambe mawubona engazathi akhambi kahle, hayi ukuthi mhlambe usuke ungazange wabona kahle, empeleni usuke ubone kahle. Abantu abaningi hayi ukuthi basuke bengabonanga kahle, abantu abaningi basuke bebone kahle. Iproblem uyifiye eyenza ukuthi abantu bangayiziqala izinto, basuke bezibone kahle, basuke benama ideas amahle, abaningi basuke nje beyibonile ipurpose yabo bese beba nefiye. Enye yama fears akhona ile ngizokhuluma ngayo ye rejection, ukuthi abantu what if bayangirejecta kulento le. Lalela, once wayithola wabona ukuthi iyona lokufanele ukuthi yenze, I'm telling you ungasabuyele emuva, qhubeka yaphambili. Into ezokwenzeka vele ukuthi abantu okuyibona obu expect ukuthi bazokusupporta ngeke bakusupport. Abantu okuyibona obu expect ukuthi mhlambe bazoba nawe through and through. Yazi abantu bavele benze njani? Abantu bavele bahlehle, abantu bavele babuyele emuva, bamele lapha ekudeni. Sometimes singaba blame, siphinde singaba blame. Abantu banada isifear yokuthi you might become something, especially futhi uma ngabe bekwazi ukuthi u0, uqala into from zero, from nothing, from like base, when uzoqala something and manje bayibona futhi lento oyiqalayo ukuthi ungathi izokusa somewhere, and abantu baba that fear of what you might become, because manje wena kungenzeka ube yinto mhlambe ikhona naleyo party futhi ye jealousy yokuthi lo muntu uzosidlula lo muntu, kanti sometimes kokunye even if umuntu angakudlula nga something kodwa lento le asuke eyiphethe, uma ngabe kukuthi nawe izokusiza angakudlula kwenye iarea yempilo, uma seyikusizile nawe futhi uyomdlula kwenye iarea yempilo. Ukuthi nje sometimes singabantu sisithatha izinto ngaleyo ndlela leyo, so abantu abanye ungabablame, abanye ungabablame, bama lapha ekudeni bakubukele futhi abaningi bakubuka ngeso lokuthi engabe uyophelelaphi, abaningi bakubuka ngeso lokuthi engathi angafeyila. Bancane abantu abakufisela success, bancane abantu abakufisela okuhle. I think that's another reason abantu besaba uqala izinto, and futhi abaningi bazokurejecta because bona basabile uqala ezabo izinto. And manje wena une courage yokuqala kwakho, and ngoba wena sewune courage yokuqala kwakho, they will be jealous vele ukuthi bona basabile uqala ezabo and wena sewuqala lewe eqalayo, and wena futhi bayakubona izophumelela. Uma ngabe ungabambelela nithile ekugcineni bayibona izophumelela. Lokho kubenza ukuthi bakureject, bahlehle, bamele lapha yana ekudeni. Lalela rejection nje yona into ezoba khona elifini, into engeke izibe iqhele. Rejection izoba khona even if ungaze ubaleke, ungayilandeli ipurpose yakho, ungayilandeli into kumele ngabe yayenza, still people will reject you, bamele lapha bakuhleke. Abantu bayokuhleka ulibele wenza lo msebenzi oyinothing, mhlawumbe ongakusindawo, bakuhleke bathi lokho abambelela kuloya msebenzi. Abantu bayokuhleka uma ngabe sewuqala izinto, bakuhleke bathi lento athi ucabanga ukuthi ufuna ukuyenza angeke iziphumelele. People are like that. Sometimes rejection akuyona into esingayibalekela nje. Ngeke ngivumele ngilande istory sika Noah ne. uNoah wayazi kahle ukuthi kumele enzeni, wayazi kahle kumele akhomkhombi and futhi
uyeza uzamcolo lokho khona wayengakudoubt waqala wakwenza lokhu Noah akazange abe selfish watshela nabantu kuze uzamcolo asakheni umkhumbi ukuthi mase kufika uzamcolo singene emkhunjini abantu abazange bafuna ukumlalela instead banzi mockery ngaye waba nje inhlekisa yangaleso sikhathi sakhe ngoba mawufunda iBhayibheli lithi nje babeyiphuzela babeyidlela babeshada babeshadisa abantu nje kubona kwakumnandi uNoah kuphela wayekhathazekile lokho akhomkhumbi ngoba efuna ukuzivikela kuzamcolo ozayo kahle kahle uma ngabe kuukuthi you are pursuing your career noma you are pursuing your purpose whatever lento oyipursuayo you are pursuing it because ufuna ukuzisave kuhlobo oluthile lozamcolo hayi kimvula leyana but mhlambe sengaba indlala ufuna ukusave kwindlala ezayo ufuna ukusave kwenhlopheke ezayo hayi wena kuphela kodwa futhi ufuna ukusave nabantwana bakho that's why ubhizi uyilandelela lento lena so njengoba ulokho uyilandelela ngithi mina uzungahlehle emumva qhubeka ilandelele qina kuyona phokophelela kuyona uNoah naye mawungabheka isitori sikaNoah lithi iBhayibheli kwathatha 100 years lokho akha nje umkhumbi cabanga 100 years cabanga from kunyaka wokuqala kwangazathi mhlawumbe into ezokwenzeka within 2 years time or maybe 5 years time cabanga iya ku20 30 40 I'm sure naye sama wayekazibuza ukuthi kodwa lento engiyenzayo yona ikhona yini vele abantu abaningi bangaleso sikhathi leso babesho betasa sishilo sathi ayikho lento kaNoah ayikho uyakunine lokho ethi kuzo zamcolo kunazamcolo zayo amsho nefamily yakhe ayikibuye ithi kodwa baba uyabona kodwa uthi uhlekanisa nabantu lento lena isho ngempela lento esiyenzayo njoba sakha lomkhumbi ikhona ngempela so ngizothi mina ngenze kuqale something engazathi izoba like ube yihlaya kube ngazathi wenza into engekho kube ngazathi yazi mhlawumbe uphambene ekhanda abantu bazokurejecta vele bazomela lapha ekudeni babe nehope yokubona ufeyila but ngiyasithanda istory sikaNoah ngoba uNoah kwamthatha 100 years akazange agive up wabambelela because wayazi into ayiphethe iyona ngizothi nawe uma ngabe uyayazi into ayiphethe iyona ngizothi uma usuyiqalile uzunga give up ungabuyele emuva ungabi nandaba nerejection bayeke bakureject qhubeka wena uyenze uma ngaba akwaqala ngizothi mina qala yiba inhlekisa fana nalabana babaqalile baba inhlekisa nawe qala yiba inhlekisa and bese ungabuyele emuva because esikhathini esiningi especially thina abantu abamnyama esikhathini esiningi siqala izinto along the way sishiye phansi inindaba irejection mhlawumbe uqala ibusiness abantu abeze ukuzothenga rejection yona leyo because abantu bathukile ukuthi njengoba uqala leli business ngenzeka likwenze ube usambodi at first vele bazohlehla and ngehope yokubona ufeyila and mawusufeyila bahleke but sasishilo that's why nathi singawaqalanga wethu amabhizinisi so ngizothi mina musukuhlehla musukubuyela emuva mabakureject bangeze ukuzothenga kuze leyo few leyo up until baze baphelele ukukurejecta up until baze bagcine sebekusupporta yazi uNoah what happened kuyena kwathi ngelanga lozamcolo sewufikile ngempela lithi iBhayibheli uNoah wangena phakathi wavala nabo bonke kwakufanele angene nabo ifamily yakhe nezilwane kwakufanele angene nazo waba safe ngaphakathi ngizothi mina your purpose will save you one day it will save you kusasa bambelela kwipurpose onayo bambelela kulento uNkulunkulu akunikeze yona sikhona isikhathi sayo lakho iyokusave khona maybe akusikhona manje but sikhona isikhathi sayo lapho iyokusave khona kuzamcolo othile ozayo your purpose is not by mistake idea ayikho kwena by mistake izinto okufanele ngabe saziqala akuyona imistake ukuthi kumele ngabe saziqala inkinga nje uthi sisaba this rejection ekhona okungamelanga siyibalekele ngizothi ke mina ngalawo mazwi lawo qina qhubeka iyaphambili ungasabi rejection iba strong no matter kwenzakalani elifeini ngizoma nje khona lapho for today so phinde futhi siqhube next time motivation vibes in